moifo wa ditaba tsa Sesotho o boetse wa o amohela re tsamaya le Mpho Timi ha re dithagole ka o lekola dihloho. And is accordingly not eligible to be a member of and not qualified to stand for election to the National Assembly until 5 years have elapsed. Mopresidente wa Mehleng Jacob Zuma a keke a hlola a eba mokgetheng wa palamente. Really saddened by the unexpected, terrible death of President Raisi and the foreign minister. We have passed our condolences. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re o saretswe haholo ka lefu la mopresidente wa Iran Ibrahim Raisi. I will miss him a lot. Jürgen have been a real part important in my life. He brought me 9/11 as a manager. I think we respect Ine ele lekgetlo la ho qetela Jurgen Klopp a kwetlisa Liverpool. Motlatsi wa Mehleng wa mopresidente wa ANC Kgalema Motlanthe o re o entse kgoeletso ho bakgethi hore ba fe mokga monyetla wa ho busa naha ena hape. Motlatsa mopresidente wa peleng Kgalema Motlanthe o re dikgetho ka karetso tša bekeng yeo e tlago di bohlokwa kudu-kudu go mokgatlo wo o bušago. Motlanthe o re ANC e swanetše go thopa dikgetho tše go tšwetša pele maano a yona a go buša naga ye. Go tšweletše ditatofatšo tša gore lenaneo la bahlaolwa ba ANC ka Limpopo le apeilwe fao maina a bahlaolwa ba go ba le godimo ba išitšwego fase le go tsenelelwa ke maina a mangwe. Motlanthe o re mokgatlo o gare o rarolola bothata bjo. National Executive Committee e seka-seka kgang yeo ebile ba re tshepisitse gore no ba tla e lokiša ke phoso e diileng ke bagatiši a kere. Motlanthe o bueditše morago mantšu a gagwe a ngwaga wa 2017 a gore mokgatlo o bušago o swanetše go loba dikgetho gore o ikageleswa le go fediša bomenetša. O re o rometšwe ke mokgatlo wa gabo go boledišana le magoši go netefatša gore mokgatlo wa gabo o tšwela pele go buša le morago ga dikgetho ka karetso tša bekeng yeo e tlago. A go kgonege gore mokgatlo o lobe maatla, a go kgonege go ka tla ka tsena magwaragwara ke ka moo re reng re kgopela kgetho ya setšhaba ka gore ke ANC e tswelela pele ga e thome fase ga e thome seswana a kere ga o tla motseng lefelo la kgoši seaparankwe o tamiša pele ka mošate. be re golofela service delivery gore e be gona kwa ga tšhweni le bana ba borena ba kgona go kry-a mešomo le yona re kgona go kry-a ba bangwe ba baetapele ba setšo ba ipileditše go mmušo wa go etwapele ke ANC go potlakiša lenaneo la pušetšo ya naga go beng. Ba re morago ga mengwaga ye 30 ya tokologo naga yeo ba e amogilego ke mmušo wa hlaolelo wa apartheid ga sešo e bušwa go beng. Motlatsa mopresidente wa peleng Kgalema Motlanthe o šomišitše sebaka sa go sa go kopana le magoši go ipiletša go bona gore ba boutele mokgatlo wa gabo wa African National Congress mo dikgethong ka karetso tšeo di tlago. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Polokwane. Moetapele wa African Congress for Transformation Act Ace Magashule o qheletse thoko ditlaleho tse reng mokgwa wa habo o keke wa ikitela dikgetho tsa naha tsa province tsa monongwaga. Mokga wa ACT o gakotse tokomane ya boiketo ba dikgetho kerekeng ya Living Waters Ministries Everton Sebokeng. Moetapele wa mokga o ile a tsepamisa maikutlo dintlheng tse hlano tseo ho tsona di kenyeletsang thuto, moruo, lefatshe le bophelo bo betere ho baahi. On the backdrop of malicious campaign by the prophets of doom and their agents who sought to decampaign the People's Party, the African Congress for Transformation, by spreading blatant misinformation that we are not participating in the upcoming elections. Retain balotong ya Free State and the Free State.
Magashule o boetse a hlalosa hore ba na le thahaselo ya ho sebetsa mmoho le mekga e meng ya dipolotiki ka mora dikgetho. Mongodi enwa wa mehleng wa mokga o busang o re morero wa ho fihlella Afrika Borwa e betere e ntse e le toro fela. Mopresidente wa mehleng Jacob Zuma hikeke ya hlola e bang kgethenga wa parlamente ka mora dikgetho tsa Motsheanong. Sena ke ka mora hore lekgotla la molao wa motheo le hlakise hore karolo ya 47 ya molao wa motheo ya mohanela. Ha ona mosebetsi o tla salla morao bakeng sa mopresidente wa mehleng Jacob Zuma mabapi le ntlha ya ho bang kgetheng bakeng sa parlamente. This court concludes that Mr. Zuma was convicted of an offence and sentenced to more than 12 months imprisonment for the purposes of Section 47(1)(e) of the Constitution and is accordingly not eligible to be a member of and not qualified to stand for election to the National Assembly until 5 years have elapsed since the completion of his sentence. Lekgotla la molao wa motheo le hlakotse taelo ya lekgotla la dikgetho e ileng ya betlela Zuma tsela ya ho dula le thathameng la nkgetheng wa MK ka ho fumana hore mabaka a lekgotla le ikgethang a ne a sa tsitsa. The form for a candidate list is prescribed in Appendix 1 to the regulations concerning the submission of lists of candidates 2004. It requires that a party's list must include an undertaking from a party representative that, and I quote, each candidate on the list is qualified to stand for election in terms of Section 47 of the Constitution, close quotes. The court finds that in terms of these provisions of the Electoral Act, the Commission is empowered to determine before the election qualification for membership of the National Assembly. Lekgotla le ka hodimodimo le ile la boela la totobatsa morero wa karolo ya 47(1)(e). In respect of the merits, this court finds that the purpose of the disqualification in Section 47(1)(e) is aimed at maintaining the integrity of South Africa's democratic regime, which is founded on the rule of law, by ensuring that members of the National Assembly possess the requisite respect for the rule of law. Leo le jwalo Zuma e tla ba sefahleho sa MK ka ke ena moetapele ya ngodisitsweng ho latela IEC e amoetseng qeto ya taba ena. Lekala la twantsho ya ditlolo tsa molao la mautlwela KwaZulu-Natal le re le malala-laotswe bakeng sa dikgetho tse tlang tsa naha tsa la 29 kgweding ena. Any act of threat, violence, intimidation has no place in our province of KwaZulu-Natal. Baetapele ba lekala la twantsho ya ditlolo tsa molao KwaZulu-Natal ba re tsohle di motjheng ho netefatsa hore dikgetho di tsamaya ka tshwanelo mafelong a kgwedi. Mo ho nang le bakgethi ba fetang dimilione tse 5.7 ba ingodiseditseng ho kgetha. Tebello ke hore ho jalwe mapolesa a fetang 10,000 le metso e 7 a tlileng ho netefatsa tshireletso ka letsatsi la dikgetho. All voting stations have been thoroughly assessed and categorized according to their security risk, as the casting of the special vote will be starting on the 27th and 28th May 2024. We are ready. Sepolesa provinceng se ipeleditse ho mekga ya dipolotiki hore e mamellane nakong ena ya dikgetho. There is a total of about 215 of them that are on high risk in the province and in different parts of the province. On all 11 districts, there are some high risk voting stations that we are planning for. Medium risk is 1,064. Mme sepolesa se re se tlo jala mapolesa a mangata ho tsa ding tsa diteishene. Lekgotla le ikemetseng la diphuputso tsa ditlolo tsa molao tsa mapolesa IPITA le fuputsa lefu la moahi wa Nigeria eo ho utlwahetseng ha hlokahetse ka mora qwaketsano ya hae le mapolesa Daniel Skade, Northern Cape.
Ba bang ba baahi ho akga ka hare lelapa la Ebuka Muka ba batla dikarabo ho latela ditlaleho tsa ho timela ha hae matsohong a sepolesa. Ditlaleho di kuma ha ho bile le ho hulahulana bakeng tsa Muka le sepolesa nakong eo a neng a hana ho tshwarwa ka mora hore sepolesa se phenyekolle ntlo ya hae. Sepolesa se hlalosa ha se ile sa phenyekolla ntlo ka mora ho longwa tsebe hore mofu o heba ka dithethefatsi. The team entered the identified premises after obtaining permission from the residents to conduct a search for drugs. Drugs were found in the room. Police subsequently proceeded to arrest the suspect. It is believed that the suspect resisted arrest and collapsed on the ground. IPID ere diteko tsa ka mora lefu di tla etswa ka labobedi ho fumana sesosa sa lefu la Muka. IPT netefatsa hore ba etsa dipatlisiso ketsahalong ya Daniel Scale mo maponesa a neng a leka ho tshwara Prince Ebuka Muka ka mora hore ba phuruputse ntlo ya hae ho batlana le dithethefatsi. Lefu la Muka le latela ketsahalo eo matswalla a naha ya Nigeria a robedi a ileng a tshwarwa ke sepolesa ha ba ne ba thibela sepolesa ho tshwara letswalla le leng la naha ya Nigeria ka ho ba le dithethefatsi. Diphuputso di tswela pele mabapi le lefu la Muka mme ha ho mohlanka wa sepolesa ya seng a jarisitswe boikarabello. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re o saretswe haholo ka lefu la mopresidente wa Iran Ibrahim Raisi, letona la matjhabeng Hussein Amir Abdullahim le mosebeletsi. Ngaka Said Ibrahim Raisi a hlahileng ka la 14 Tshitwe 1960 toropong ya Mashhad ka leboya botjhabela ho Iran o qadile ho ba le kabelo ntweng ya boitseko ba tekoloho ka 1979 e ileng ya tlosa Iran tshehetsong ya dinaha tsa bophirima. It's indeed a tragedy, unexpected and very unfortunate. It is going to have big implications, I think, for the country and for the region. Raisi eo e neng e le moruti motjhotjhisi le radipolotiki o kile etela Afrika Borwa sebokeng sa moraorao sa BRICS ka mora hore Iran e be setheo sa mokgatlo ona. Without any doubt, the decision made by the members of BRICS for expanding this group was a commendable move. Raisi o re Iran e ananela dikamano tsa yona le dinaha tsa Afrika. In each and every one of these times, the good efforts and determination of South Africa for bring about more cooperation, not just in the BRICS, but also in the African continent, is praiseworthy. Raisi letona la dikamano tsa matjhabeng Hussein Amira Abdullahi le bahlanka ba bangatanyana ba ne ba le leetong la ho ile ho kgakola diprojeke tse pedi tsa kaho nakong ya kotsi. Mopresidente Ramaphosa o re ba saretswa holo ke mafu ana. We're really saddened by the unexpected, terrible death of President Raisi and the foreign minister. We have passed our condolences to the supreme leader of Iran and to the people of Iran. This is really a blow to them because he was a highly respected leader. Baetapele ba bangata ba lefatshe ba re ba susitswe ke lefu la mopresidente Raisi le bahlanka ba bang ba ka sehloohong ba mmuso wa Iran. Motjhotjhisi wa lekgotla la dinyewe la matjhaba o kopile lengolo la tshwaro ya baetapele ba Israele le Hamas ba kenyeletsang tonakgolo Benjamin Netanyahu le letona la hae la sesole Yoav Gallant. I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks
Letona la motlakase ngaka Kgosientsho Ramokgopa le lebeletse hore mopresidente Cyril Ramaphosa a tekene setshwantsho sa molao wa tsamaiso ya motlakase ho ba molao pele ho dikgetho. Sehlomathiso sena se tla fana ka bokgoni ba tlatsetso ya ho fehla motlakase le meralo ya motheo ha o ntse o thewa menyetla mesebetsi le mosebetsi wa mokgwa wa tsamaiso ya tshebetso. The pen will be ready for the president to put this into effect. And what does it mean? So it means a number of things. It establishes two main principles of how you are going to deal with the new generators, new players in the ecosystem. It introduces the principles of equity and fairness on how these players are able to access the grid. Letona le re sena se tla amahangwa le mabaka a mangata ho aga ho kenngwa tshebetsong ha leano la tshebetso ya energy. If you look at the 2022 going to 2023, 2023 going to 2024, and 2024 going into 2025, you can see now consistently from week number 2 that the performance of this period now, April to May, is better than similar periods in 2022. Better than the experience in 2023. Eskom e lebeletse tshitiso tse nyane ha naha e lebile dikgethong tse akaretsang tsa naha. We're working quite closely with the IEC in the planning for all electricity-related logistics around the election. We are supporting the IEC so that they can do what they need to do in preparation for the election. We are aware of certain hotspots, and again, we are working with the IEC to deal with whatever contingencies that may be required to deal with those particular hotspots. Mmuso o boetse o nahana ka mehato ya ona e latelang ya molao ho latela kahlolo ya lekgotla la dinyewe e laelang Eskom ho netefatsa phepelo e tswelang pele ya motlakase ditsing tse fapaneng tsa setjhaba ho kenyeletswa diteishene tsa sepolesa, ditsi tsa naha tsa bophelo le dikolo. Motshianong ke kgwedi ya paballo ya motlakase, mme Eskom e re tlhokeho le yona e se e qala nakong ena eo Maria a ntseng a kena. Jale ha re lekole hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE ne kwala horeng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle kgahlanong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo di sebeditse hantle ha mebaraka e ne kwalwa ka hora ya bohlano. Ditheko tsa thepa ha di a sebetsa hantle ntle le Gauta. Semati sa Afrika Borwa a kane Simbine se hapile lebelo la banna la dimitara tse 100 rekotong ya lefatshe ka dintlha tse 9.9 mafelong a beke dipapading tsa Atlanta City. Simbini haufinyana o ile a kenyelletswa lethathamong la pele la sehlopha sa dimati tse tlang ho emela Afrika Borwa. Ke pheto e ba le moifo wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya borobedi le fumutang wa latela ka bolipi. Khotso. Kaitsere ke a leboa ba bui modimo ho tsa bolipi la shebile bosempa jeno ha pula tsebuletse mpholo bana hantle fela ra ho tshebile ka thoko go mapopo e tebele fela mo esa en kae hale ka ro ka pa primating ho kalebela fela qhubula ma o batang ba tla re hosane ha sentse re shebile gona boholo ba karolana ha ho rokomele hore le teng ha pula tsebuletse fela le hore qhubula ma batang le tla kena ka rona fela ba ke fela marumola le mane ma pon ka ro ka pa prima ka ro kana hore na ha teng le teng ha pula tsebuletse fela le hore ha sentse shebile ka thoko go mapopo e tebele fela mo esa en kae ba re bolipi ba tse tlhokomisa hore bosempa jeno ho tla hobe le moya ena e matla ka ha se tshebile hona ka hare ho kapa bophirima ho ya jwalo ka ro kapa boshabela ho sane teng ho tlokomele hore ho tla hlofu moya o se kile mo shiselo oma o ka ba kan hla e tshebile ka apintono ho paroletsa jwalo ka ro kapa bophirima tla fitla hona ka ro kapa boshabela ha di khateng teng mahloki di ala ha je sa motho bole ba Gauteng o tla hlofuthumela fela ho saeng kae ha re shebile ka Gauteng Johannesburg Peter Samlodi di gradi tla re tafela ho mashima a mabedi a metse e tshiretseng ka fela ha le fere ena geng e tla qala ho nna ho fitla ho mashima a mabedi a metse e
fela kaofela Mokopane le hona ka Polokwane teng o tla hlophole dikgati di ritha fela ho 27 ka marumona le mane Mesina le teng e tla hlephole Thoyando le teng dikgati di ritha fela ho 22 kaofela re shebile ka Carolina ho tla jalo hona ka Emele le teng tla hlo ifuthumela fela ho saeng kae Emele ka le fela ho tharo ho fitla ho 24 kaofela re shebile hona ka Emalahlene le Sekunda le teng o tlhokomele hore fela dikgati tla ritha fela ho 25 kaofela re blakata ka re te computer Marisburg ho tla hlotsela re ritha dikgati di ritha ho 30 di bona hala hape ho tshisa hona haisane ka perception a se shebile hona ka hare ho maletswai ho tla jala hona ka komane teng ho hlokomela re tla ho ipolle fela ho saeng kae ka mafatsana fela a itseleng tabega e tla fitla ho 20 kaofela pa ka tla ho pole re shebile ka Linksburg ho tla jala le teng ka ho Worcester le teng ho hlokomela fela tla ho tshisa se fela ho itikanetseng boya kapa le boya teng ho hlokomela le teng ka Upington o tla ho tshisa le hona ka haro ka mo tla ho tshisa hona ha sale re gate di ritha ho 30 kaofela ha le boholo ba Freestata teng le ho hlokomela le teng ho tla ho iphelle fela ho saeng kae Bloemfontein Masokola re ka hona ka welcome dikgati tla ritha ho 27 kaofela Northwest le teng ho tla hloshisa se fela ha itikanetseng ha ntse re shebela ka Ottosdal dikgati re ritha fela ho 27 kaofela shebela ka Vryburg le teng ho tla hlo ifuthumelle ba buitsa pele hakalo ha be etso khotso